Kamanda wa borithi Îgembe South ugite na mukirite MATHAGA ndoa kuma kiri NTHAKA gatigati ka miaka 15 gwita 20 nteriu ndarakugani jaratumairwa kiri winyangia na kumakia ntontere tiatira nogoti ariuga NTHAKA nkurukie 10 nibanenkanirite MATHAGA jatamigwe na bingi akiugarua ni bari kwambiriria gwitia ntumbecha tia 5 ora kuganigia tena watho abitha ujo ariuga bubo umbikanite nyuma muchemene na atongeria na akarintereu na kuria bangi baria batigikinyabo gwikinya kwa borithi ukaria gicione kyo bunge kia Îgembe South ni bwitite na mbere na kugwata miri bone kumana na NTHAKA nkurukia 10 iria irangaikagia akarintore ni atira nkinja ugoti na ingi iririganiritie kuinenkanira njana ni thirikari gituone kia polisi kia maua na gucokia MATHAGA ja wambata migwe na jangi aria komanda iria kimsigichi akwathira bubu kinyanirite kumena misemani iria bethirite bakirithia ya kwaniria na muingi maturene. Wakati tulikaa kama security team tukiongozwa na DC Mr. Tanui, tuliweza kuketi pamoja, tukaweka vichwa pamoja na tukaona suluhisho kwamba tutaenda kule kwa ground tuweze kuongelesha wananchi na hao vijana, na tukaita mkutano kubwa tarehe 25 mwezi uliopita, na wananchi wakajitokeza vijana, tukaongelesha na pia tukaelimisha hao kwamba wasichukue sheria mkononi mwao, na tukapatia vijana nafasi waanze kurudi kwa jamii na wachane na hizo kusumbua wananchi, na ile silaha yote ambazo walikuwa nazo tukaeleza waweze kurudisha kwa polisi, na for the last 2 weeks wamekuwa wakirudisha silaha, and so far zaidi ya vijana 10 wamerudisha hizo mikuki na mishale ambazo ziko na sumu. Antuarume babareni ana babethi ba miaka nthiguru ya 20 baririkana bambiri na gwita bagitagia akarimbesa kinya bakiberaganise gutanithia biji rumene batonyana na wamba bakinya bagitumira kinya ithito bia urogi mukathi yato etana tukaumirwa yu tukaria mbesa na ukira arogi tukathano yo gwikamba tukaumirwa yo tukathano mikathi kienda nyabatona watwika utigo twelewana nyaza kulukote metha tuguluka yu barekara tabe kurenkero jwe kambanara barekara kienda kuinstrufia kilianto antu watu kabajibona ibokira nenyabo nya kutia mingisa yu watu kabate kuoneka demo bate kuoneka betenda lakini babo uri bate kuoneka ronto bomikadi bakurenkero kamba bato nyana kuna wotanwa watu ke yobo tumenya kuita kuirana barabatani kanisa babera juni bedo bageta bagetiana bara na bakibareaga na nandi kuonoka kwao ni mbisa injega ya ukoboni bara bangi batima twe bakiangikaia akari na komanda akathira utwe akorwa bunkaki aireta wengwa. Exactly, because we know katiba ya sahihi inaimiza sisi kama polisi kushirikiana na wananchi ku maintain security. We cannot do it alone as police officers. The conscience mandates the members of the public to work hand in hand with us. So we are calling upon the members of the public, the religious leaders, to collaborate with us. Any information that can enhance security in the area, they should come forward to us, and we promise that all the information brought to police officers, we shall treat that information with the confidentiality it deserves. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Mushine wa Maua, County ya Meru.